Tugiye kuvuga amazina atatu ba nyirayo bakaba bagira ubutwari bwinshi. Reka duhere kuri Ingabire. Ingabire ni izina rikomoka mu Rwanda. Ingabire ni izina rikoreshwa ku bitsina byombi. Ni izina risobanura impano y'Imana. Amwe mu mateka ya rino zina ni uko rikunze gukoreshwa cyane ku bantu bagaragaza ubutwari, umurava ndetse n'ubwitange. Ni abantu bakunze kuba bafite impano nyinshi kandi ni abantu bakunze kuba batangarirwa n'abandi. Mu mateka ya rino zina mu Rwanda ni uko abantu bitwa ba Ingabire ari abantu bafite umutima ukomeye. Imico n'imyitwarire iranga abantu bitwa ba Ingabire ni abantu bagira umutima w'ubutwari no kwitanga. Ni abantu usanga bifitemo icyerekezo kandi ni abantu b'ingirakamaro ku bantu babo. Ba Ingabire usanga ari abantu b'abanyamahoro ariko kandi bashobora kurwana bibaye ngombwa. Cyane cyane baba bari kurwana ku myemerere yabo cyangwa se ku butabera bwabo. Amwe mu mabara ba Ingabire bakunze gukunda umutuku kubera yuko ugaragaza imbaraga, bagakunda ubururu kubera yuko bugaragaza amahoro n'ubushishozi. Imyuga ba Ingabire bakunda ubuyobozi, igisirikare cyangwa se umutekano ndetse n'indi myuga isaba yuko bakora ubuvugizi. Umubare w'amahirwe kuri ba Ingabire usanga ari 7. Bamwe mu bantu bamenyekanye hano mu Rwanda biswe rino zina Ingabire harimo Ingabire Jeanne d'Arc cyangwa se Gatera, umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye. Hari kandi Ingabire Ubutwari. Izina rya kabiri rigirwa n'umuntu wigiramo ubutwari ni Gatera. Ni izina rikomoka hano mu Rwanda. Ni izina rikomoka ku nshinga gutera, rikaba risobanura umuntu uharanira inzozi ze cyangwa se intsinzi ye. Imwe mu mico iranga abantu bitwa ba Gatera usanga ari abantu bihagazeho, usanga ari abantu badacika intege, ni abantu bakunda impinduka, ni abantu usanga bahora batera intambwe, ni abantu usanga bakunda ubuyobozi cyangwa se guhagararira abandi, bahorana icyerekezo, ni abantu usanga basuzugura utuntu duto ahubwo bakunda ibintu bikomeye. Usanga ari abantu b'abahanga kandi bigiramo imbaraga, usanga ari abantu bahora bifitiye icyizere. Amwe mu mabara ba Gatera bakunda ni umukara ndetse n'icyatsi kibisi. Imwe mu myuga ba Gatera bakunze gukora ni imyuga irebana n'ikoranabuhanga. Bakunze gukora mu bikorwa remezo, bakunze kuba abayobozi cyane cyane ab'imishinga, bakunze kuba abatoza ndetse n'abarimu. Umuntu wamenyekanye cyane kuri rino zina yitwa Gatera Gide, wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu burezi ndetse no guteza imbere urubyiruko. Irindi zina rigirwa n'umuntu ukunda kugira ubutwari ni Baraka. Baraka ni izina rikomoka muri Afurika. Bakunze kuvuga yuko rikomoka mu bihugu bivuga igiswahili nk'u Rwanda, Uganda na Kenya. Ariko kandi rino zina rifitanye isano n'ururimi rw'Igiheburayo aho risobanura umugisha. Imwe mu mico iranga ba Baraka. Baraka usanga ari umuntu uhorana icyizere. Baraka usanga ari umuntu uhorana amahoro kandi akayageza no ku bandi. Baraka ni umuntu wihangana kabone n'ubwo ibintu byaba bikomeye gute. Baraka ni umuntu ukunda gushimwa cyane cyane mu bintu bigendanye n'ubutwari. Baraka ni umuntu ugira umutima wo gufasha abandi. Baraka ni umuntu wanga akarengane. Baraka ni umuntu wanga akarengane kandi ni umuntu ukunda intwari cyangwa se abantu bigiramo ubutwari. Baraka usanga ari umuntu wihebeye ibintu by'iyobokamana kandi yubaha Imana cyane. Baraka usanga ari umuntu ugira ubuntu kandi akagira impuhwe. Baraka usanga ari umuntu ukunda ubuzima bwe cyane. Baraka usanga ari umuntu ukunda ubuyobozi. Amwe mu mabara ba Baraka bakunda ni umuhondo ndetse n'icyatsi. Imwe mu myuga ba Baraka bakunze gukora, bakunze kuba ari abayobozi b'imiryango y'ubutabazi, kuba abanyapolitike, abapasiteri, abarimu
abakora mu bigo by'indangamuco, abahanzi ndetse n'abahanga mu by'imibanire. Umubare w'amahirwe kuri ba Baraka ni 9. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane biswe rino zina Baraka harimo Baraka Uranga, umuhanzi w'umuririmbyi ukomoka muri Tanzania. Ni umuhanzi ukunda kuririmba indirimbo gakondo zo mu njyana ya tarabi. Umuntu wamenyekanye cyane witwa rino zina Baraka yitwa Baraka Bono. Yamenyekanye cyane umupira w'amaguru, akomoka muri Maroc. Undi muntu ufite rino zina wamenyekanye cyane yitwa Barack Obama. Barack Obama ni perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yayoboye Amerika guhera muri 2009 agera muri 2017. Ni umuperezida nawe waranzwe n'ubutwari bwinshi. Ndagushimiye wowe twabanye. Niba kandi nawe hari izina wifuza ko twagusobanurira, watwandikira muri comment tukari gukorera rwose. Buri mushya hano ntiwibagirwe gukora subscribe. Nge nitwa Ingabire, munyemerere duhure ubutaha.